khale thiante u zanin chu IAS officer ina meichia kumsom ni pakhat mi apong sual chungchang le Burma boina te lo update ila khonga in he ka channel hi ilola subscribe lo ni chuan milo subscribe sakve sham turin kan ngen masadu chewani ilo ngai thlang u tunkar thotan ni khan home minister chuan thu chhuwa siamin IAS officer Jitendra Rain chuan tuna apos na mun Andaman and Nicobar Island longchol na muna meichia kumsom ni pakhata upa apong sola wangin tuna anachel lai chairman and managing director of Delhi Financial Corporation atanga arang thayang bera suspend ani tur thu le dananga achunga na taka action lak ani don thu apuang ani pong sual tuar tunu soidan chuan kumin mei thla khan an ina IAS narena le Labor Commissioner RL Risi hian ron kalchilin 6 man puya an soma andu ati hlotlin sak chuan government na thatak an pek tur thu in an thlema amai ro chu meichia chu alo du lowa ti chuan narena IAS officer le Labor Commissioner RL Risi hian an pong sualtani Pongsual tuar tunu hian August ni somni pani khan Aberdar police station a FIR athe lut ve chawa chief judicial nena asoidan chuan ahma po hian rena hian alo pongsual to thin in asoya tin police a atlan chuanin omzia anei don lo thu le police nena FIR te thelu atum ani chuanin tha an vau ani ti in he victim hian asoi bokani he thil thleng chungchang hi home minister Amit Shah hian ala thu tak hlea arang thayang bera na taka he officer pani te chunga action lak vat ani tur thu le an na atanga suspend ngal ani tur thu Times of India ashul ani Barmalam chanchin ngai thaleang nimini somni pasari khan Kayan state khopoi chung a chundar sompani vel khan bom up puak awang in mi engemaw zatin hliaman tura meichia kumsom thum panga borvel pakhat in nunna achan bok he thil then dan hi KNLA mi in Polkhom le Myanmar sipai te Kayan state khopui chunga anin kapa bom hi Myanmar sipai lam ronti chuani in mi puite chuan an soi ani tun thlani somni pakhat po khan KNAL in Polkhom te hian corporate khopui chunga om sipai council kem le an office then khate an runa heta in ka na a hian civil mi pathum in nun na chanin mi som in hliam na tak an tuar bok ani October ni somni panga po khan asa khopui bula in ka na omin civil mi pani in hliam na tak an tuar bok nimin October ni somni pasari khan Asian ram sang palai kalkhom meeting a oma Myanmar boina chungchang te soiho in anram chung boina hi ti top dan tur tele nakum election lo om tura sipai council noya in thlan an kalpui chuan an en liam mai lo tur thu te heng palai kalkhom te hian an soi bok ani ole ti chin hi ni photta sela in fa in hun man nuam fekule